Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka West Khasi Hills District Taekwondo Association hagasngi pale jong katayo kalayo ban penkut bat penhap perdai ke district level Taekwondo training cum selection trial nak benta ban penkre ke 39 national game arajar arpunyo ya kadi gerensan nak liang kesenjuk kalayo ban sedang nadu akat nyo tarik bat da penkut no ak live way tarik benta ubnai ya ke bala penong ha indoor sport hall new nongstein hakani geski penkut ya kani gerensan ban jet ban ajing hikai ha bede begini kicing lekai Ladon lang uba GJL Sangriang President ke West Khasi Hills District Taekwondo Association, Ba Gabriel Walang Vice President, Ba Silang Stang MTA Shillong, Ubeka Deka Referee, ke Kong Siu Dorhun Maulong Instructor, Uba Disun President West Khasi Hills Boxing and Shooting, Bat kiwe-kiwe kidekot ke senjuk. Kani kadai tang kerensan ya pi ban syajet, nai pat ya keren ya yo medal, ni yo medal, Hendai tang bapinyo ban yo kejat hakarinsan jongkari keladai lupa ke jingjob kumta nai da perkhatan syapang ke AKA nak benta kata kesnam arjar arponyo hendai ngadon ban ong penkre bala kumnu tang ban yo kejat hak taekwondo jongkari ru keladai ke buram ke bakrau ong uba sangriang habakren kum ke jingkentui ki kena yelekai hakani kesni Bah, kabangin target mentaban yo mikmat akan dengan san jengri ngadang tangban ong ikan ikuai. Kini kadi tanggaran san ye kiban syajir. Ngasudan ban ong ye biru nginai pat ye keren ye kabayo medal yo medal. Ndrei tang bapin yo ban yu kejat hagaran san jengri ladai lupa ka jingjob. Nama datang ngadang ban ong ye pilen kot Nai da perkat sukia dan yang perkat tension pelacik siapang ke AKA siapang kata senam arjar punyu nrei ngadon ban ong yipim tam prepare bala kumnu tang bangan yo kejat hakani ka taekwondo man hakar risan juga riru kala de ka buram ka bakrau nai pat keren ya ki medals kan ban yo medals kadi ka competition apring spa ngut kinong ikut taekwondo ins jengkari India ngong yepi trisitom hidi bandon ke discipline mo ka fokus nyo hidi bandon kata ka jingkut jingmut hidi bandon kata ka respect haka taekwondo ngaru pada dei utau pada tip ha sapang ka kali ka game lani bolong bos bai kani ringa syu itu maka respect ke bapau syabari pi kadi katu ke bangu kli kamdei ke baya pajut keti tiga bakum katu kadi ke ngai haka UFC kidon gitu opponents bat ki baya kun persya teng watang ban ya pendai keti ru kinyamon kai bangim don ke respect tingadon ban ong ba students ki jongi kum ke West Khasi Hills District Taekwondo Association pen ke respect sakwe pat kidon kami ke confidence kat ban yo hakamat jangka taekwondo haka national platform kadon kam hai pipan ngom confidence namar lada pim ngom confidence opponent jengpi dakap subha klempat pandai mat ye piru ulak khanyat ye pi sabar jangka nika taekwondo ma
Sakawiru ngadon ban ong ye kani gawe kadon kam hai pi ka physical health. Ban yo physical health ka babiang kidon kam ban tengkai bahai ka met ka phat la jang. Ini ka kwat ka kia kide ban kiar na kinu gilu ki jingdi dan ki jimbam ki basliu mo khnang ba ken penlong ye ladi ki physically fit. Basakwe ka khatu do ka bangadan ban tempau pi ka pi mentangi dan don hayini lumpung berit omdon kinong West Kasiels ki badat tip ka game handrai pitip na pimtip ka jingsya tang ba kinyo mi khmat bat nginyo ban highlight ki kubur ba pi mi khmat sekari negatif wonder na West Kasiels ladi lupa ka burom bat hangta kanwan kata kebiong ka community belonging kamut ka jings no terai kamde syu ini kini ka syong khmat menta kadika community belonging ka ban bud na dia kabumut barok-barok ken skill terai balada kanjok katu ka kena kan ka burom yang ikut ka district kan ka burom ya kata MPA kan ka burom ya ka jelah tingam kuat ban kelen kondo ngam penjong i tin jonga na syukwa ban at kendiat na ba kren jong i president kejing lek kai taekwondo kolong ko wain kejing lek kai ko ba long disiplin du kata-kata but kedai kecing lek kai du belong ke way na kecing lek kai ko dan ka Olympic game ngis ngo sorong ba hadu kendong konsurat hadu po district jong West Kasiels ngilak dan ya ka association ke game ko dan hapo Olympic kaya ka bungot banong tolong ba trash them hagajuk menta kejing lek kai omde syu tang kejing lek kai andre kolong ru kelat yok kam yok jam bat kolong ru kelat kamajak po hagani gejuk bumta sakawairu pilong ki ba don bok do don bok tam pe piyo kinong kitkam ki ba trash tom maskuwa ban kasat kejak kendiat agijing ide bat cinggai kunti ki jongna bat ki players hagapor jongi abangi praktis minjudan kum ginegi mat ngimjudan ki uniform ngimjudan kitir lekai andre mentabat lajan bro ki district kilai yo lot yigi matras kumju kitir jing lekai dagajing trash tom jong ka Meghalaya Taekwondo Association pan penrung sagi kendong konsurat dan yang man di distrik ibahak apa ka jelang jongi takuwai swa bang syong ngakwa ban ya thuk khna kendiat sapang